Fai Garden després 15 anys en Birun. És important per mantenir la cultura, les tradicions, la convivialitat. Et que ha aprengut aquest métier amb ell del país. Dempuei Peires es bastit una clientela fidèle en n'ariaggio tutto, los metteises che tornano cada annata. Janot fa dai garden d'empei tucciun e ne ten un fund d'anecdotos, come l'istoria di uno gallino che trapet negato cantero picciù. Un, dus. Ma l'ha messo causa che lo gallino che mi avevo tanti ueus. Invece che la trappa... Muro che vuoi mettere un po' dai guardenti in bec, tenlo. Perché la vuoi mettere un po' dai guardenti in bec? Che sentite il coach che buggiavo. Torni a mettere un gruppo, che torneremo a mettere, che cominciate a rimediare il patto. E preso gli altri gruppi in gara che... Beh, voi se la so bene. E ho che costo mi sembra. Et ton frère, che va? Ouais, che va gli lì. Che non plai, che vengono canti quattro valeusi, sì, e la cada cosa che mi ritroviamo sì. Ne parlare in Chimbacheste, chi si è passato la montagna, non importa, che un po' che bistro davanti. Andiamo a cantare un berger se promenavo? Escaules culturali per sorsere shonana, escaules culturali per sorsere shonana, per sorsere shonana. Des fai garden qui me permettent d'apprendre la langue, de collectage també, de fréquentar tout el monde et que me canto cançons, musico et joue que peut retranscrire tout à coup. Se Peire aimo fa dai garden es passun sul mestier, es musicia e fabrico tabe d'instruments. En Iber, en particular, ingegner e febbrier a l'uno descendento cupo el metes lubuix che conservo a l'ustal. Açò és la matière première, és el stock de bouches. Aquest, per exemple, que ha 4 siècles, 5 siècles. L'he ocupat en 2004, aquest en 2011, i que encara l'he laissat secar 20 anys. Quand son musicien avait envie de fabriquer son propre instrument de musique. Quand on divisa aquest tros, és un bet tros, quand on les divisa en 4 parts, per sortir et cor, perquè si hi ha el cor, l'instrument que se pot tordre. Que me sono specializzat sus els buts e abueses dels Pirineus, del País Basc e dintre la Catalunya. Que hi ha el clarín de Bigorra, per exemple, que hi ha el but del Val d'Aran, el bot de Gemecs en Catalunya, en Pallars. Il y a une grande diversité d'instruments dels Pirineus. Che adiu. Va. Ti hai portato in un succhetto di mesplie. Ah. Oh, perché... Che va assaggiare del caucarè. Che hai va assaggiare. Peso, È una chance di avere un nome come questo e in più è posto fiero, la bella cosa è una qualità che io estimi pla
E io mi spanto così un po' fare un tros di West, un utis che sono e che sono giusti in caro. Così un po' arrivare a fare un clari che sono in do, in re, io qualcosa che così fa. È un magicien. Peire lo magicien fa també un treball imatge de cerco suls instruments ancians e sulla creació d'instruments adaptats a les músicos actuals. Participo all'edició de llibres, de mètodes e organizo de mostros amb una associació Bullor de Son que és també l'un del grup que muntet amb d'amics. Jugam a massos d'empell, 25 anys. Fèiem just tot de balls per fer dansar, jugam totes les músiques que se dansen. És un viatge de viure la música, l'Occitania i tot això, per segur. Mais è un mondo, un obido. Mangiam, dansam, cantam, bevem un poc d'aiguardent també, per la santat. Aia la vostra. Era mio mai che na tresio la besume in una ca. La primera Peire participa a un projectes musicals com Gadalzen, Mosaica, Matarouche e Occitania, ma també de l'altre costat dels Pirineus. M'agrado el costat transfrontalier che un amics in Catalunya, in Aragó e che fa musique tous à maçon. La musique on a espace des frontières.